miskin ta'kuluna lamma wala yahuddu ala ta'amil miskin ta'kuluna. Oke, sadaqallah nak. Man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma huwa. Yaitu surah apa sayang? Man ana An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir. Berapa surah? 4. Sudah hafal belum? Alhamdulillah. Nanti anak-anak Abi tampil di depan dan tunjukkan hafalannya. Inna yaumal fasli kana miqata Yauma yuhdisu ta'du wada Nami'in mi'ja Simmin oba La yadukuna fiha lahjaw wala kizaba wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyim. Karratun khasirah Innama yadukatu wahidah Faidahum bisahirah Al-adada hadithun Lihaf bawa nabata Wajannatin al-kafa Innazirahum ala asiyalin kadiratin Sadaqallahul azim. Salam.